Kanyang laki din! Nay, handa man ang tiagwas-wasing itilugan na. Ay, nawaw. Anya ti sirip-siripom di tatawa, pidong lakay. Ay, damat man ang ti makiwas-wasing, bakit? Ay, nagpakadadakadikan ka. Ay, wan lakay. Ano ka nung amin ti danom dito'y balay. Iso akayat dagiti driver ti umay makiwashing. Ay, kaslamay at negosyo day ta, bakit? Ay, nawaw. Agsarden ka man si Kapidong. Ah, Di ka laagbain arupat kwarta dita. ay na. Kunakla ang mata, bakit? Hamangan kunak, no ang balinto matawasingan tilugan dito'y ayan tayaw. Di bale, tado ti danom lakay. Sabay sa, okay lang nga makiwashing da. No lakit day, ta saan da perwisyo kada tayaw. Inyag ko ti abas tuyo kan tatang, nanang. Agyaman aklaunay, Angela anak ka o. Kaano pa, nanang? Ay nawaw, kaano ti anya anak ka o? Kaano pa'y nagbalin a washing station ti balay, nanang? Day ta ka day anak ka o. Kaamamok, adito'y gayam ti umay pakiwas-wasingan dagiti kalugaran tayo. Idi laeng na palabas abulan, anak ko. Nakita na gamin nga adu ti danom dito'y balay. Saan kayo ang madisturbo, nanang? Ay, saan ba't kitday, anak ko? Tulong tayo matin, kadagiti kalugaran tayo. Bakit? Mapanak pa iti ayan da tatapidong, kanana ko ring. Apa, Ijay? Ijay ti pakiwas-wasingan ti daddo maakalugaran tayo. Mayat ijay, taado ti danom. Libre pa'y. Ay, nawaw. Mabalin mata dito'y balay langan. Nagriga ti agwashing dito'y balay. Amo matabasit lang ti danom. May mayat ijay ayan da, taan limited ti danom. Ala, mapan ka, numapan ka. Angam ne, kita tamangan no makadisturbo ka, Ijay. Wen. Agpakada ka, kadagiti lakay kan bakit, sakbay makiwashing ka, tapno amuda. Nakababain mo't no basta makiwashing kalatan. Nang runa kat libre piman. Wen. Amok dagitan. Saan ang masapol nga ibagam? In palagip ko tamangan no malipatam. Agawid ka dagos no makawashing ka, tane, dandanin maluto, ti pangaldawan tayo. Umayak man, tatapidong. Nay, hanya ti masapol maurlan daw. Umayak man mo't makiwashing, tata. Basit ngamin ti danom iti balay. Ay, sige makiwashing ka laeng. Nay, tata, awan samot ni nana ko ring. Ay, napaniti ayan ti gayem na. Ay, sumat lagaya majak makita iti paborito na pwesto na. Ay, agawit tumananday dyan ton madamdama. Kasta ka day, tata. Ay, ket, makiwashing akpay nga roda. Ay, sige lang, baraw. Ado mati danom. Adda akon, bakit? Ne, nagpartakan lakay. Ay, katuan na. Ado, ti danom iji ayan da tatapidong. Agpalas ka nga rudan tamangantan. Mangidasar ka nga rudan Agbiyahe ka kadiin ton madamdama lakay. Ay, katuan na. Isupay ti mapasadaak. Ipawit ko man nga ron ti pinulot ko nga igad ni Mari Susan. Idagas mo to ni Jabalayda. Apay, adda ni Mari Susan ni Jabalayda. Adda na panan na. Ngam ibatim lata ni Jabalayda. I-text kuntulangan kan kwa na. Sino ba nga tatinangiwara iti silupin dito? Agraman o kistikin nanda. Kan nagyan ang tisabon a pinagwasingan da kan naiwara. Imposible man no ni Pidong tinangiwara ka da gito. Ay na, bakit? Itay pa'y asaw ka asaw ditaw Apay ka de. Kita man dagiti nagyan ang tisabon kas kadano anyala ditan. Basta imbati dalat damit iti paraangan. Ay, wan nga paisaw. Sino mat nga tatin ang ikabil ka dagita dita? Sino tinakiwasing itay ayalakay? Ay, ano da Diyak mat nga ron na siputan. No asino kadakwa datin ang ibati iti na basura. Ang manyapay nga ron nga iti maramidak. Kapilitan na dalusak manan na. Bayam bakit? Tayo doon sumarunaw. Si putak dagiti umay makiwaswaseng.
Tapno amo tayaw, no asino ti dugyot kadakwada. Amo tayaw, no asino ti mabagbagaan. Agasam man dagita a basura, nanang. Jak ambo, no asino ka dagiti may nakiwashing. Tinagibati ka dagita, Angela, anak ko. Libre lang arudan ti pan nakiwashing da. Ikanda kayo pa'y iti trabaho yo. Kanya pa'y nga ya, ano siya ko na, anak ko. Ay nananang, agsao kayo ngamin. Saan amabalin nga agan anos kayo latan akanayon. Wano saan, mangikarga kayo iti karatula iti pagwaswasingan da, tapno maalarmada. Muwan, ibagak kentatang bau tagarabi di karatula. Wana, tapno saan matlaang adumakkel ti ulo dagita adugyot, nanang. Wan, anak ko. Ay, anya nga minan ti gagaram. Awan matkit din, nanang. Imayak lang, tanakitak nga agsagsagad kayo manon. Nalawat ti karatula bakit? Ay kita man no mabasa matlaan. Kano nagdadakkel ti surat maulakay. Ay katuan na tapno mabasa da. Tapno di kan tumarigatan nga agdaldalos iti basura nga imbati dalatan. Imposible matana, no di na pa'y lamakita na italakay. Mabalin nga ron dito yan. Mabalinan nga ilansak. Wan lakay, lansa amaw tapno saan amatnag. Yala, tulungan nak nga raw. Iga ma'am, tapno saan ka marigatan. Ay aga sa manday ta basura bakit? Ay, wan nga rod lakay. Adamutin karatula, gamno apay nga dalat ka na iwara. Anya nga rod ti serbi ti karatula nga inlansam di ta no di na maagtungpal. Ay iwan nga raw. Naglawa. Di na pa'y lamabasa. Imposible mat ano di na mabasa lakay. Sigurado nakita da agam natangken laang ti ulo da. Eh, anya nga ta tinasaya at nga raminan ta bakit? Iparitan sa laangan ti agwasing. No arabiden ta dayta. Sigurado aguraan da talakay. Ibagadan to nga imot ta. Una. Namdatamat ti nakakaasa eh. Ikanta pa ida iti tsansa lakay. No adda umay magiwasing, siya ka mismo ti mangibaga di da mangibat-batay iti anyaman na klase iti basura. Eh, ipadas mo bakit? Hanggang no saan pa nga effective data. Ay, ipatarimaan tan ti alat. Tauray awanan ti umay makiwaswasing. Bukan sama ni Orlando day talakay. Ay, sungag tayo sa... Ay, sigurado nga umay makiwasing data. Ay, rumor ka ta kasaritam. Anya nga tano si kalangan ti makisarita. Ay, nawaw. Kita ang gaglut-luto akiti pagaldawan talakay. Ay, siya kong ti aglutaw. Sikat ti rumwar, ta sikat ti mapan makisarita. Sige, asinam taon lakay. Saan pa yan natimplahan dayta? Wen, siya kong ti makaamaw, bakit? Si kamat ng ti makaamaw ang makisarita ka ni Orlando. Nana ko rin, umayak man makiwasing. Sige laang. Makiwasing kayo laang. Yung pag-aasiyo ha. Tadi kay magibat-batay iti urayan yaman na klase iti basura. Kadaldalos ko laang itay. Una na. Maur-urnong ngamin ti basura dito'y balay. Siya ti kakaasing agdaldalos. Wen, hindi kay madanagan, Nana. Magyaman na klaunay no kasta. Mabalinan ti agwasing, Nana. Awanan ti bagayaw. Awanan. Agwasing kalaan dita. Kunak man no kinasaritam ni Orlando itay, bakit? Ay nawaw. Kinasaritak ba't itay lakay? Apay ka day? Imbagam ka day. Asan ang mga ibat-bati iti anyaman a klase ti basura di ta paraangan? Wan lakay. Binilin ko mat anaimbag. Apay nga rog nga dalat ta tinaibati a basura. Ay nawaw. Kadaldalos ko lang itay lakay. Katuan. Kadaldalos mo lang itay.
Iswa kaya't naasawain. Ni Orlando, tinangibati iti basura na. Ay, nawaw. May samagayam dayjay nga Orlando. Hey, talaga nagtangkan ti ulo na kita kalugaran. Talaga siguro adugyot dalakay. Panagkunak ka na sa isayat kiday no iparit tan ti agwasing dito'y balay. Ay, katuna. Tapno awanan ti pagsakitan ti ulo ta. Ipatariman men kentatang yu ti alad Angela anak kaw. Ay nawaw, apay nanang, adda ka din napasama ka dya ka mo. Dugyot mat dagiti umay bakiwaswasing anak kaw. Pagbalinan da basuraan ti balay. Adda matan ti karatula nanang. Adda, nga manyagay ti usar day ta akaratula. No di da maagtungpal anak kaw. Ay, talaga anatangkan ti ulo da nanang. Wan, iso amanipod ita. Maiparitan ti makiwasing dito'y balay. Nauhumaakmatan nga daldalaws. Libre lang arunan ti pandakiwasing da. Ipadalos da pa'y kanyak ti basura da. Nasaysaya at matkit di ano ipasardan yun nanang. Adala ang may sa pagdanagak anak ko. Anya dayta. Amangan luguraan da kami kundi tatangiyaw. Ay nawaw, anya kumatipagsakitan tinakam da. Kat naglawag nga adamot ti basol da nanang. Dugyot damat. No adda agungat, ibagayo kanyak, tasyak ti makisarita kadakwada. Umayak man makiwasing, tatapidong. Ay, pasensya ka, Orlando. Kamsaanan nga upan ti balay, may apakiwasingan niyaw. Ay, nawaw. Apay nga itata. Kapaw, tado kada kayaw ang makiwaswasing, katdugyaw. Hindi pa'y napalabas a bulan nga imparit may. Ay, nawaw. Isudalaan ti dugyaw, tatapidong. Anya nga isudalaing. Kat no may sakamat ang mga ibat-bati iti basurab, no kasta makiwasing ka. No kasta, talaga saanan ang mabalin, tata? Ay, inikan kayo iti tsansa. Handa pa impaskil mi akaratula. Hanggang awan mat epekto na. Ay, di yung mat amo ti agtungpal. Naa, imot yu gaya man ti danom. Abay, kukwayo aya. Saan mi ako kwa ti danom? Ngam siya ti mangan anos amang tartarimaan iti house. Tapno sumangpat day ta danom dito'y balay. Ay, ti pakasikuran milauna ay kanina na makureng. Kat libre lang arudan ti pan nakiwasin yaw. Pagsakitan niyo pa iti ulo me. Oh, nagsubli nga matadagos lakay. Kunak man na makiwasing ka. Sana na. Maiparit kanumat ng ti agwasin ni Jayanda. Ay nawaw. Kasano may parit? Maiparit kanumat ko na ni tatapidong. Diritsong anak man. Itian niya kano ang makagapo? Diyak amo kadang ita at tao. Yimot dati danom, kat saan damat ako kwa. Amangan mat no ada makagapo lakay. Talaga kit di nga imot da. Dandani da lang arudan ag-expire. Kasta pa ilang ti araramiden da. Imutan da ti karuba da. Asino nga itimayat at tumulong kadakwada, no dumtang tirigat da. Ay nawaw. Simple lang ti saludsud ko ngam nagadumatan ti inbagan. Basta, talaga ang marurudak kadagita at tao. Nakitak timpos mo hindi napalabas nga aldaw, Mari Angela. San mat gaya mo na mabali na makiwashing iti ayan dananang kantatang yaw? Talaga asaanan Mariselma. Ipat patarimaan dan ti alad na. Anyat mapaspasamak ay, Mare. Ado nga min dagiti kalugaran tayo adugyot. Basta mangibati dalatan iti basura da, kalpasan ti panagwashing da. Anya? Un Mare, husto tinangag mo. Kunak tumat. Adda makagapo no apay amay paritan di makiwashing. Kaasi jay bakit kan lakay nga agdaldalos Mare. Sapay libre mat ti agwashing. Awan mat ti gunggunada. Ay, makaungat nila kay ko idi napalabas nga aldaw. Tagayam, kasta ti aramidan da. Aywan Mare, sigun kadananang kantatang, kat maisa nila kay mo kadagiti dugyot ang makiwaswashing ijay balay. No
agsasao ka kasla inosente ka si ka Orlando. Ay, nawaw. Apay akas tamat ng tibagbagam. Nakitak ti post ni Mari Angela. May papan iti day ta a washing. Nagsarita kami matlang iti personal. Basol yung matgayam no apay nga inparit dati makiwashing. Na, basol may. Wan, dugyot kayo kanumat piman. Kalpasan ti panagwashing yo, basta ibati yo lang ti basura yo. Ha? No siyak ti pangaramidan yo itikas jay, ay talaga ang makaungetak. Libre ti panakiwashing yo. Saan yo asuswilduan dya bakit kanlakay ijay nga agdalos iti basura nga ibat bati yo. Ay, nawaw. Anya nga ita, anong sam ti agwashing di tarwar? Anong sam ti basit adanom? Inton maminsan nga men, no amuyo ang makius-usar kayo laag, irespeto yung mga ti pakius-usaran yo. Saan ati kinadugyot yo ti ipakpakat yo. Tawan madismayada kada kayo. Oray asino, maumadamat piman Mangan kudak no at dati amom ang mabalin a pangisaldaan iti daga, Mari Vilma. Isaldam ti dagayaw, maray. Win Maray, kasapulak nga minti kwarta, tay nalakalaang kumati interes na, Maray. Ay, agaway ti anak ko ngagtrab-trabaho ije abroad inton umay alawas, maray. Siguradaw nga da kwarta na day jay. Ay, kasaritan man nga rod, Maray. Kasapulak nga minti kwarta para iti operasyon ti saka nila kay ikaw. No makarecover kami, isublimin tumot laang adagos ti kwarta, Maray. Sige, maray. Kasaritak ti anak ko. Siyak ti makaamaw nga palawagkan kwa na. Sapay lako mataw manugot ti anak mo, Maray. Ay, sigurado day ta, maray. OFW ti anak ko. Ado, ti kwarta na day jay. Ay, agyaman na klaunay, Maray. Dakla tulong day takada kami no bilang laay. Ay, mabalin ka day gagsarita ta, anak ko. Anya ti bagayo, nanang? Ay, kastoy nga may, anak ko. Agkasapulan ti kumarik iti kwarta para iti operasyon nila kay na. Tulungan ko anak ko. Nakakaase talaga ti kasasaad da ita. Anya klase ti tulong ti kasapulan da, nanang? Isaldada ka no ti dagada kang ka. Ay, mano ti pangisaldaan, danang? 150,000 ka now. Ibagayo iti kumariyo. Ta umay dito'y balay. Ta pagsaritaan mi ti maipapan iti dayta abanag, nanang. Awan ti oras na nga umay dito'y balay, anak ko. Ngam nang, sigurado kayo kadi ang mapagtalkan dayta a tao? Ay nawaw, siyempre mat, anak ko. 101% sure ang mapagdalkan ti kumaray. O sige nang, itud ko ti kwarta sakbay nga ag-flight tak. Da kayon ton ti makaammo ang makisarita no asino man dayta. Ngam siguraduan nyo laang anang, nga adda ti kasuratan nyo. Ay uwan, amok day ta, anak ko. Anya dyan nadamag ko, Ana. At dadaga ngayon saldadakin ka. Adda tang, daga ti kumari ni nanang. Ay nawaw. Apay nga awan na dakdakamat ni nanang mo kanyak. Eh, diyak ka mo tatang. Amangan no nalipatan na laang nga inbagamot kada kayo. Amangan ko nak no kaya't namanin nga isekrito. Apay ko mga ibagak pa'y laang ti may papan iti day ta asalda. Kawang may laang mat ti may tulong mau si kadulpaw. Ay, amom nga raw. Amamukan. Anya kumat amaw no may papan iti kastabanag. Di yun pagsaritaan dayta banag, nanang, tatang. Amangan no suntupay ti pagapaan nyo. Ni nanang muntumat nga men. Naghilig nga gilimlimay. Nakitak ti kwarta nga inyawat mo kaninanang mau anak. Wentang, ta isuti mangtit iti kumare na. Isudan ati agsarita. Sika kumaa ta kwarta may. Ado pa'y ti aramidek tatang. Amumot kit din ni nanang ati aramiden na. Ijay barangay hall ka no ti pagsasaritaan da. Tapno adan ni kapitan a witness. Nasayaan mat nga ron no kasta.
Amumatan ti ugali ni nanang mo. Wen tatang. Ay, bantayan yun ton ano isublida ti kwartak. Ipakaamo yung adagos kanyak, ta amangan no sekreto ni nanang kanyak. Wen, di ka madanagan, anak. No, may papaniti kwarta, anisak nga amam. Saan ko nga ugali ti mangigastos iti saan ko a kwarta. Agyaman aklaunay iti tulong mo, Mari Vilma. Ay, awan anyaman na, Mari Rosal. Basta isubli madagos ti kwarta, ah. Laglagi pam, ada pinirma ang maray. Ay, nawaw. Wen ka di, Maray. Isublik tumot laang no makarecover kami. 160,000 tao ti sublay, maray. Wen, Maray. Amo ti agtungpal iti nagtulagan ta. Kasta ka, ti kayat ko kan ka, maray. Nalaka ka kasarsarita. Siyempre, Maray. Dakkel ti naitulong mo kanyak. Kadyak dadailan ti panagtalag mo. Agpakadak nga rudan, maray. Agad anad ka, Maray. Mapanak mo't iti ospital inton madamdama, tapno maoperaanan ti saka nila kay ko. Kaano nga isublida ti kwarta ngay, nanang? Ay, kwa. Day tatijak na sa lunsod, anak ko. Flight kon inton bigat. Jak amo no kaano nga agbakasyonak manan. Ang nubilang man ta isublida ti kwarta. Pangaasiyo Diyo igasgastos nanang. Ngamin, ada nakaiplanwan na iti dayjay a kwarta. Ay, nawaw. Wan mo nga na. Asino tinangibaga apakibiyagak ti kwarta maya? Ala, awan mo't kit di ananang. Ibagbagak laeng in advance tapno amuyo. Ay, unay ka na, ana. Amok na kita. Saanin ang masapol nga ulit-ulitam kanyak. Ay, nawaw. Ninanang mo't. Aywan gayam, ayan nga ti kasuratan nyo. Adoy, basaam. Naimbag man, tay manugot nga ije barangay hall kayo nga agpirma. Ay, ka siyempre, wais mo da tao Mayat no ada ni kapitan nga agpirma, tapno ada witness no bilang man ta ada parikot. Nagkapon na ita kwarta nanan. Insaldak ti daga tayo iti anak ti kumare. Naimbag man tanang tedda. Abroad nga men ti anak dayjay a kumare. Adto ti kwartana. Ay, ni ana ngay akaayan-ayat mo iday. Nabayagan nga trabaho iday abroad. Iso nga adu ti kwartana dayjay. Iso maglaang ti kunan ni kumare Vilma. No kasta nga rod. Masapo lang may sublin tumat la adagos ti kwartada, tapno saan na nakababain. Ay, wait. No maimbagan ni tatang yo, rugyan tayo ti agurnong. Tapno mabayadan tayo ti dagaan na isalda. Di kayo matanagan, nanang. Tulungan kayo. Natal na launay ti balay itata, nag-flight manan ti anak ta, bakit? Ay, nawaw. Kasla di ka na iruamit lakay. May kawak nga ron, no kasta ajak makita ti anak ta. Agawid tumalaan. Kamat. Un ang mabayag tumanay. Nagadulaki di a drama mo si Kadulpo. Inabak nakpay a babae. Ay nawaw, babae lang, ayat adarik na. Kalpasan ti makatawan, nakumpleto tayo matlang ang ti 160,000 nanan. Agbayad kayon, tapno maala tayo man ang titulo ti daga tayo. Sigurado ka kaday nga okay laang amay bayad ti kwarta, Melvor anak ko. Una nang, tapno sana nakababain. Makatawan mo't pima ng reta. Sige. Ta-text ko nga raw ti kubarek. Awagan yun, tapno nalakla ka. Wen, inton madamdama. Tailipas ko laang ter aramidag. Ija itong barangay hall ng isubliyo. Tapno adamanan ni Kapitan a witness. Wan, Maray. I-text mo laan. Nuan niya nga oras nga kita ta. Bye. Asinaw, ti kinasarita mi ti cellphone mo, Vilma bakay. Ti kumarek lakay. Anya ti nyawag na. Ay, enjoy kwa.
Ti may papan iti order ko kenkwana. Ada ngamin order ko abag kenkwana kahit. Isaw, timapan mo alaan. Wine, rumwarak manan inton bigat, tamapan ko alaan. Sige Inbaga kun ken ka in advance, Awam mo't siguro ti makagapo nga agsaludsod ka manan no sa dino ti papanak inton bigat. Aday ta, nakabayad ako na, Maray. When maray, adamo ni kapitan na witness. Kompleto mutla ang takwarta, Maray. Binilang yumay, iti sangwanan ni Kapitan. When ka di ka madanagan. Amok matkit day maray. Sige, agawid tangarudon, Maray. Ay, agkapita pa'y amaray. Ijay, Ijay sentro maray. Ilibri ka. sigurado ka, Maray. Wan maray. Siyak titaya. Agraman playtime. Siya ka o tagbayad. Apay nga talaga nagawid kayo nanan. Ay, in libre nak ngamin ti kumare, Melvor anak ko. Adto'y ti litsyon aginatag na. Ha? Ay nawaw. Apay nga nagpailibre kayo pala. Nakababain mo't iti kumari At apay in-take out yung. Miso mo ti gimatang, saan kumot apinilit anak ko. Ngala, agpalas kay nga rodan tamangan tayon. Na initatang mo nga'y, awam mo iti salas. Imunan iti silidyo. Umuna ka na maturog. Ay nawaw, di nan amaraman ang tilitsyon nga inyawid ka no kastalang. Ay nawaw, linanang mo't. At dapay mo't bigat. Sa linaw, tinapnapan ang bakal. Di ka mo't mabuta nga marabrabyan. Mangan kakit din. Awanan ti ado asaw. Ay nawaw, ay natuloy nakasupaw. Ay, makan na. Anya kumapay ngay. Mangan kamatang tamaturog tan. Nangalaan mo't nga itinggatang mo itimakan bakit. Secret. Anya, Mangan kakit din. Sana day tanagarupay lang ang asalsaludsudam dita. Anyat amok nga'y. Ang mga nunang taod gayam iti takaw ti ipakpakan mo kanyak. Ay nawaw. Awan ti pagdanagaam. Saan atakaw tinagtaudan day taamakan dulpaw. Anya ti kayat mo amerienda lakay. Makadlawa kun bakay. Apay. Inaldaw mo't nagmermerienda ka. Adapay ginatang mo iti kalman. Saan anay bus na jay? Ang mga no na bangles day jayan. Ibagam kit day no anya ti kayat mo tay libre ka. Nangalaam iti kwartam. Kwartak mat Da kayo lang ngayat ada kwartana. Awan pa'y mat impaw iti anak ta nga allowance ta. Ay, agore ka. Ang mga nun sublidan ti salda tinagakin ka. Ay nawaw. Awan pay. No adaman gasgastusak ita. Kwartak mat Imposible mat Pangalaan ko man ni Bilma iti kwartana ngay. Masigurado nga da sikreto da siya babae. Tatoy. Ay nawaw. Anya nga ito yung naikarga iti kartaon. Tinasaya at lukatak no makasigurado ak. Amok kan mariknak nga da ilimlimad sa asawa. Tatoy. Ay nawaw. Nagado a kwarta. Ay, kunak tumad. Insublidan ti bayad ti dagaan ay salda. Apay anak kabaybayag kasi kadulpaw. Itay paingat. Anyat kayat asawan da iti bakit. Agpuno ka man. Da ito'y kada ti bayad ti na salda adaga. Ay, lakay. Iso ka di na itaw ti kwarta ni Ana nga anak ka. Ay, uwan lakay. Pangaasim ata di mo ibagbaga ka ni Ana. Sekreto talaang kumalakay. No kayat mau, paggudwaan ta ti kwarta. Ay nawaw. Iraman nakpay iti kalukwam.
Ay, kasaritak ti anak ta. Naskain, amaamuan na ti may papan iti kalukwam. Ay, madi alakay, pangaasim. Impagarop mo siguraw, adi mi maamuan. Iswa nagturid ka amang igastaos. Inawagam ka din ni Melbar, anak kao. Wen tatang, confirm. Kwartak tinakita yu iti cabinet ni nanang. Kasano ngayon na ita? Naksayan mo tayo. Ay, naglukon ni nanang. Di pa'y gayam na palaba sa bulan na naisubli na ita kwarta. Ngum inlimot na lang. Aggagatal tinakulap na amang igastaos iti saan na mo't akwarta. Da kayo pa'y laang ti mangidulin iti dayta kwarta tatang. Kasaritak to ni nanang no agawidak. Ay, naglukon ni nanang. Sige anak kao, siyak ti mangidulay iti kwartam. Alaem to kanyak no agawid ka. Apay ngagkalkalingitan ka di tabilma, unak man no naturid ka. Ay, sa dino ti ayan ni Ana lakay. Asidag ka din. Madanagan akmat nga minain. Agsagana ka, taasidugan ti anak ta. Noong tanak ngay, kasanaw no saanan amang tad iti allowance kaw lakay. Apay nga may nagturid ka mangigastos iti kwarta ti anak ta. Nasuli sugakla ang lakay. Imbaglaangan ata nakadlawak. No saan, abangan no naibuhusan na di akwarta. Ay, jak mating gagara lakay. Pag-aasim ata tulungan nak. Jak kaya ti maungtan. Parikot mumutan na ita. Agar aramid kan tumay. Ay pag-aasim alakay. Tulungan nak ko mga agpalawag iti anak ta. Please! Nangip-ipanan nyo iti kwarta adaduma nanang. Kurang iti 20,000 ti kwarta. Kuwa nga men, anak ko. Insugalyo ka de. No, ibagak ti pudnoken ka. Di ka agungaet. Ay nananang, pangaasiyo. Saan kayong agsaysayang iti kwarta? Narigat mo't lang ti trabaho ko ti jay abroad. Pasensya kan, anak ko. Naimbaglaangan. Tanalay nga gimbistigan ni tatang tano saan amangan no naibusan tinasurok a 100,000. Sorry, anak ko. Katiyan tangay 20,000 ti mapukpukaw. Makatawen nga awan ti maawat yung allowance. Nay, kasano ngay dagiti masapsapul ko. Kasano ngay ang makapagpakulayak iti buok ko no di ka mangtad. Ay, kasta talaga nanang. Ginastos yung matngaminan ti allowance yung kuma. Di makitan taon ti puraw a buok ko no kwa. Sa anak batlangan ang makapagpamanik or kan makapagpidik or iti makatawan. Basta siya, seryoso ak itim bagak nanang. Awanan ti agbaliw. Ay nawaw, kasano dahitan? Talaga nga awanan ti impaw it ni Ana nga allowance ko lakay. Ay, ano sama? Di lang mabalay na pautangan nak. Ang damot pangusarak iti allowance kao. Masyan ka kadi kanyak alakay. Diyak kaya ti aglang lang nga apangit. Agpa-facial, agpa-pedicure kan, agpakulayak kuma iti buok kaw. Adda na patay pangusarak iti kwarta. Ano samon abakad? Ano samon taglang lang nga apangit iti lasod ti makatawan. Apay nga may na nagtured ka amang igastaos iti saan mo mat kwarta. Anya ti kunam, Jelen anak ka. No, okay lang kada kayo, tatang. Agpatakder tayo iti balay, iti bakante alote yung. Tay simentado, kuma. Kasi ti balay ti karuba. Ay, nawaw. Dakkel ti balay da Mari Mercy, tatang. Saan tayo akabailan ti agpatakder iti kasjay a balay? Unak, ano kasjay mo ti plano ngay patakder, anak ka? Saan, tatang? Simple lang ang abalay, ti kabailak nga ipatakder para kada kayo. Okay lang. Tinapatag. Ada paglinungan, lukas ta matutudaw. Kanong araw na gumatang ka iti materyales? Kasaritak pa iti gayim ko, tatang. Awan ngamin ti amok no, may papan iti kakasta abanag kat.
Isa, kasapulak mo dati tulong na. Sige. No, kasta ti planaw, mabalin latama it anak ka. Agpatakder ka mo gayam iti balay mao jilay nakaw. Balay ni tatang, nana. Balay may kunam Ay, nana. Simple lang ang abalay. Ta iso lang mo ti kabailan ti budget. Okay lang ti simple. Tinapatag, adda paglinungan no matutunaw. Kun adda pa'y pagturugan Uwan mo't kit di nana. Ay, agkapita pa Sige lang, nana. Nagkapiak, sakbay ngay mayak. Ay, nana, adda nga ta ni Jumong di tabalayda. Ay, day tate Jack sigurado. San sapay mo analpas ti balay ngar aramidon day jay sintraw. Ay, nasapa pa'y mo't kit di No, bilang agawid, i-text yung tuman, nana. Ada ti materialis ti balay anay delivery ti ayanda Jilin. Bagi da nga ta dayjay lakay. Ay nawaw, common sense mo na ba kay? Kita may ti ayan dati naka-deliveran na. Agsaludsud ka pa lang may, nukukwada. No kasta, agpatakder damat iti balay da? Diyan mo, mapan mo saludsudan Ay nawaw, No bilang man tagpatakder day ti balay, anya kung maitaken ka. mapanak man iti ayan ni Nana Filipa. Sigurado nga dati ammo day dya bakit. Ammok anasingad da ni Jilin. Umayak man, Nana Filipa. Anya ti gagaram, Mersey. Adaman kayat ko asaludsudan ka da kayo, Nana. Ibagam laan no anya day tanak ko. Ada tinakita ka nag-deliver iti materialis iti ayam da Jilin. Kukwada ka di dayjay, Nana. Ang patakder gamatan iti balay da. Wine. Isuda ti si maruno ka da kayaw. Idi nalpas ti dakla balayaw. Ay ka isuda mo tin ati agpatakder iti balay da. Kasta gayam. Pay ana sa ludsud mo. Ay, awan matkit din, Nana. Kaya't ko lang ang maamuan. Dakkel pa'y samat ti patakder da. Ti ko na ni Jilen. Simple kanulaang. Kat no nagado ti landok kan simento, Nana. Ay, di tayo mo Urayan tayo lang ang malpas ti ipatpatakder da. Ado ti lakad ko itatatang. Da kayo pala ang ti makaammo kadagiti trabahador. Sa dino ti papanamaya. Adalamapan ko gatangan ije sentro tatang. Ay kapag meriendaan yun dagiti trabaho. Amangan no, alas 11 ak nga agawid. Wen, siya kaun ti magamo kadakwada. Tang, agtimpla kayong tulat ta iti Diyos. Kun mangipapudot kayong to iti kapi tapno ada pagpilihan da. Wen, ano pa'y market di ti kape? Kitaan nyo tatang. Amangan no maliwayan nyo. Awan tun ti pigsada amang ipatakder iti balayo. Awan market di ti papanak ita anak ka. Bantayak ti oras, takno saan amala daw ti meriendada. Video mo ti balay ti karuba amay patpatakder bakit? Adda ka matgayam di ta, Diego lakay. Itay pa'y Di ka mat nga minagsasao. an-anrum na ita video ngay. Adda lang pangusarak lakay. Pangusaram nga ron. Ay nawaw, day takot ti jak kayat kan ka. Tunggal adda makitam, masapul nga agsaludsud ka. Wen takayat ko mat amaamuan. Saan nga amin abanag? Saan nga amin nga aramidag kat masapul amaamuam? Ay nawaw. Masapa ak arum morita bakit? Mangitulod kan tuman iti balon ko. Apay nga min ayan umangala ka. Tapno sana na masapul nga ituludan ka. Awan pa'y nga ron naluto amasida. Ay nawaw, agluto ka nga min Ada ka lang mat diti balay bakit? Ada papanak inton madamdama. Papanam mananaya. Ada dagiti napatad nga ilakad ko lakay. Anya dahi nga ilakad mo. Pagsayaatan, unan niya. Basta, maamuam to. Pasikri-sikri to kala akanayon. Agluto ka kit din, tawan oras ko amang itulod iti balon mo. Jak sigurado no anya oras amalpas tilakad ko. Ada i-report ko, kapitana.
Anya dayjay, Mercy? Ada karo ba ming agpatpatakder iti balay na kapitana? Sigurado ak ngawan building permit na dayjay. Anya? Ada ti pamalignag ko ngawan permit na kapitana. Masapul amay report na tao iti masagnan. Asino akarubam? Dajilin kapitana. At to'y tibidensya nga da ipatpatakder da balay na. Kat awan mat permit da. Ay nawaw. Buyaan nyo ti buwa video kapitana. No di yu aksyonan, ag-report ak iti sabali nga opisina kapitana. Nay, mayat ti isem mo Mersey. Sa dino tinagapuam aya, takas laka nakajakpat iti lotaw. Di talaang nana. Ada ina si kaso. Ano kasta? Agabrod ka manayin. Ay, saan nana? Da kayo kit di mo. Yeah. Kuna laki din no agabrod ka manayin. Ay, awanan ti plano nga agsublay dyan abroad, nana. Mayat matan ti biyag ko dito'y. Sa bagay. Adamot ang tidakla balayaw. Kana dapay negosyo yaw. Adapay garden nila kay ko, nana. Huwag nga raw. Bumakbak nang kayaw bumakbak nang. Kasta talaga, no nagagatda tao, nana. Ada ka no ti umay dito'y balay inton madamdama tatang. Asinaw, Dagiti masagnantang. ay nawaw. Apay ka naw. Anak ka di inaramid mo, asaan na may parbay? Ada ka no tinangi-report kada tayo ije barangay hall. Na, iti anya agapaw, may report tayo, iti barangay hall. Gapo ta nagpatakder tayo kano iti balay kat awan ti permit tayo tatang. Ay, una yan. Agraman na itaba, nag-i-report na pa'y. Karo ba tayo kano mula ang jak amo no asino tatang? San lang mo't ada tayo tinagpatakder iti balay nga awan ti permit na dito'y lugar tayo. Ado tayo mat. No apay, ada tayo lang mo't ti in-report day ta a reporter da tatang. Talaga sumakit ti ulok amang pampanunot. Saan na ngayon bagakan ka, no asinaw, tinangi-report? San pa itang? Maamuan tayong tulata no asino man day tang. Lima ba sakit ayang dadilin ni tay? Kat anda ka nun nangi-report ka na kuha na iti barangay hall, bakit? Ha? No, sino matakaaro ba tinapan nag-report ka na kapitana, ah? Dayta ka di jay may papan iti permit lakay? Nagpatakder da iti balay kat awan pa'y permit da? Wan bakit? Isungag pa isaw. Kat no ado tayo ang nagpatakdar iti balay dito lugar tayo. Kaadwan kada tayo kat awan permit na. Kinapudno na. Siyak tinag-report ka ni kapitana lakay. Anya? Iso tinapanak idi na minsan nga aldaw. Ay, nagloko kan, Mercy. Apay mo dakas jay ti naramid mo. Di mo la pinanunutan nga ado tayo ang mairaman iti kastang inaramid mo. Gusto ka di dyan nanggagaw, kapitana? Na i-report da Jelaine? Wan, ada imbay akaaro ba yu iti barangay hall idi napalabas ngal daw. Kat kinunana amasapol kano amay report da Jilin iti masagnan. Tagpatpatakder da iti balay kat awan permit na. Ay nawaw, kano adudan ang nagpatakder iti balay nga awan permit na, kapitana? Ay, asino nga itinapan nag-report, kapitana? Ni Mercy akaaro ba yu? Aniya? Kano kalkalpas lang mati balay dagi jay? Agpapadadala ang nga awan permit na, kapitana. Nakuna na pa'y kanyak. Ano di mi aksyonan? Ag-report kano iti sabali nga opisina. Sa bali mo gayam ti kapanunutan day jay a tao. Nubidang man, anya kumangay ti apalan na, kadakkel mo ti balay da. Adayaw, adakkel ti impatakder da abalay da, angam ti balay nga ipatpatakder da Jelaine, kapitana. Ni Mercy kanumugaya makaaruba ti nangi-report kada kayaw Jelaine. Anya? Ulitin nyo man timbagayo, nanang. Ni Mercy akaaruba ti nangi-report kada kayaw ije barangay hall.
Nakuna na kanupay, ano saan nga aksyonan da kapitana ti irekreklamo na kat agreklamo ka na iti sabali nga opisina. Na, una yun day ta a babae. Idi nagpatakder da iti dakkel a balay. Awan tinanggagda kada kami. Itatada kami mo tigpatakder, kastakit din ti aramidin na. No anya nga ta ati motibo na iti kastang aramidin na. Ay, day ti saan tayo nga amaw nakong. Ijay barangay Hulmugayam, tinaggapuan na, idi nakitak, nagmaya at tiisem na. Agsaga na day ta a babae. In-report na kami Ireklamo mi mat. Nalipatan ng samot asaan laeng ada kami tinagpatakder iti balay nga awan permit na. Adu kami nana, kit karaman dan dita. Hay, wen, amok asaan a maiparbang ti naramid mi. Ang agbalin ko mamut a patas dayta ang nagreklamo Si kamot gayam ti nagreklamo kun kapitana. Apay, ada ka di parikot mo? Nagpuskol mo ti ropam anya. Karbungak tagreklamo. Inaramid ko lang ti amok ahusto. Ay nawaw, saan lang nga da kami tinagpatakder iti balay nga awan ti permit na dito'y lugar tayo. Amok nga adu tayo. Tayo? Ay nawaw, di nakiramraman di taa. No talaga ka, alaman nga rod. Irwar mo man ti ebidensya nga adda ti permit ti dakkel a balayo. No awan ti maipakitam, agreport akmet ken kapitana. Ta isuda ti agreport kadagiti masaknan. Nalpasan ti balay mi anya. Wan, nalpasan ti balayo. Ngam siguraduam nga adda ti permit yo. Tano awan ti maipakitam. Siyak mo ti mangi-report kada kayo. Ado ti mairaman iti kasta ngay naramid mo. Ado kayo matgaya man nagpatakder iti balay nga awan permit na, Mercy. Kapitana, may ni Jeline dito'y barangay hall itay. Nagreklamo ba't? Ado tinairaman. Anya? Angam, nalpasan ti balay mi, kapitana. Nalpasan na, ngam agpada kayo nga awan permit na. Ay una yan, aksyonan mi ti reklamo may papan itiday ta a permit. Ngam agbalin kami apatas ditoy. Agimbestiga kami, tapno may report adagos iti masagnan. Ha? Kasano ay day ta kapitana? No awan permit mi, ipademolish da ti balay mi? No anya ti desisyon da. Iso ti maaramid. Kasano pa yun daytoy lakay? Agimbestiga kano ni kapitana. Tapno maamuan na ti pudno, sakbay nga agreport kadagiti masagnan. Basol mo Naitaapal mo ngamin ti ipang pangrunam. Kasla di kag pampanunod. Ti ko nam siguro kat excuse ka. Di ta nagkamali ka. Sapay awan permit amay pakitak ka ni kapitana. O di karaman tayo itilistaan nagiti maimbestigaran. Kasano no pagmultaon da tayo? Uno saan, mga no ipademolish da to'y balay. Amumot nga adu tayo nga awan permit na. Napangkakit din nag-report. Kulit-kulitem pa ni kapitana. No sana maaksyonan ti reklamok, agreklamo iti sabali nga opisina. Kunam kanupay. Kamalik day jay lakay. Diyak matim pagaro pa mairaman ta. Saan lang nga data? Agraman pa ti daduma akaroba, mairaman da. Awanan, guraan dakto sigurado. Awanan nalpasan. Ketnoan niya man ti desisyon da kapitana. Sangwan tayo. Di kan tumatag pampanunot. Kunam analain ka. Ngamnay. Kita ti bunga ti naramin mo. Agparikot tayo aminen. Dahil ang amin apal mo ti ipang pangrunam. Anya nga ita. Nakitak ti impose mo asimilya, Maribekang. Lakom ka di dagi jay, Maray. Wan mare, adda supplier ko, reseller aklaeng. Ta isopay tiganan siya. Isopay ang maigatang iti masapsapol ti anak ko. Amumot, awan tinamnamaag iti amana. Isu abili bakla unay kan kamare. Maanusam ti aglako iti kumkumpurme. Ay nawaw, kasta talaga mare. Masapol nga agagetak para iti masakbayan ti anak ko. Sa bagay, Mare. Order ka di ti makitkitak iti parangan niyo? Un mare, order ni Manong Ruel akalugaran tayo.
Di si kantaw ti mapan agi deliver iti ayanda, Mare. Una mare, no sumangpet ni tatang, ano sak na i-deliver? Mabalin mo itasyak pay lang ti mga sikaso iti anak mo, Mare. Okay lang kan ka, mare? Ay, uwan, Mare. Awan ba't kit di tinapatid nga ramidek ita? Apay nga italangin, deliver mo ta order ka. Pasensya kan manong, italaan ngamin anawaya anak. Naladaw ka, mate. Naladaw, Manong amin ang tibayadakin ka. 10,600 amin manong. Ano sampay lang taguray, ha? Ha? Awan maitid ko ita. Saan pa nga intid ni boss tibayad tinating ko? O sige, ano sak nga urayan? Basta saan amabulanan manong. Di ka matanagan. Itid ko adago sa pama na makasingira. Mayat matpi man ta si Milya nga intulod ni Bekang anak ko. Ungarod naman. Naglalang to siya. Manungay ti bayad day ta. 10,600 lang naman. Binayada maun. Saan pa ya? Taawan mo't kasyunahan ko. Ay nawaw, apay matpi man ngay. Amang ano kasapulan na ti kwarta. Makauray da jay. Da kayo kitdimot. Basol na mo't lang Tapay ngamin nga italangan nag-deliver. No addalakit day, itid mo matpi man ay amo mat a single mom ni Bekang. Isulang tiyag trabaho para iti anak na. Ay nawaw. Amok da itananang. Di kayo matanagan. Tabayadak tumot lang. Jak itarayan da ita 10,600. Agyaman naklaunay iti panangasikasom iti anak ko Mariwena. Awan anyaman na, Mare. Nasingpat mo ti anak mo. Sa anak unay anabannog. Ay, kumusta nga iti in-deliver mo Emilia, Mare? Binayadan ka din ni Manong Ruel? Saan pa'y mare? Awan ka nung mati cash on hand na. Anya, awan ti cash on hand na. Kasla imposible mat day ta, Mare. Ano sa kun amare? Kasaritak tumo lang ti supplier ko. Ta dumawatak iti makalawas apawayway. Tapno makasingirak. Jak pa'y ngamin nabayadan ti puunan. Ay, day tangag pa'y so ti rigat na. Numautang tila ako, Mare. Barang itad ni Manong Ruel adagos ti bayad na amare. Ay, sapay la kumaa, Mare. Numaminsan ngamin kat agkaro day dya tao. Nang runa pa'y no kwarta ti saritaan. Awan mo tayo, tisimilya ako na mga i-deliver maumbi kang anak ko. Nalpasan at tatang, na i-deliver kun idiawan kayo. Ay nawaw, kasano ang i-deliver mo? Asino nga iti nangawawer iti apo ka? Ni Mariwena, tatang. Lukas ta, imay ti kumarem nito'y balay. Wen, tatang, imay nakiistorya. Awan mo't piman ti maibagak iti dayja ako mare. Tanasingpet mo't piman. Banag, apagyamanam launay, anak ko. Malas ka man, iti lalaki a pinilaym. Nagasap ka man, iti tigayim mo. Pudno lang unay, tatang. Sa anak pa'y anagpas ngay idi. Kit adda ka na yun ni Mariwena amang kumkumusta kanya. Okay, binayadan damot laang, tisimilyang ang deliver mo. Saan pa'y ngarod, tatang? Awan ka nung amin ti cash on hand ni Manong Ruel. Right, takit din. Madanagan akong tatang. Ay nawaw, anya launa ti pagdandanagam anak ko. Makalawasan tinapalabas. Sipod impautang ko ti similya kin Manong Ruel. Ngam aging gait na. Awan pa'y mo tinaawat ko abayad na. Anya tinagtulagan nyo aya. Timbagakin ko na. Kat saan ko maamabulanan, tatang. Itid ko adagos. Apaman ama kasingira ko na napay kanya. Padasam ti mapanitayan da. Tapno makapagsarita kayo mo't lang iti personal. Adda nga ta ijay, tatang. Dahil dati, jak sigurado. Ang mapankalatan tapno masungbatan ti saludsod mo. Naiwayway kumutkid din adyan wang. Awanan ti lakad ko. Kumusta ngay, Manong Ruel? Mabalin ka di amaala ti bayad ti similyang order mo? Ay nabaw, apay nga italahan na imay ka. Naigastos ko na ati ibayad ko kumakin ka. Ti amok kat si ti mangitulod ijay balay, Manong. Awanan, tikas unhan ko. Manusam ka rin, ti aguray manan. Kasapulak ti kwarta, Manong. No, apay ngamin nga itaka lang nga nagpakita
Kaano nga rod nga umayak manan? Agteksaktokin ka, no ada kwartak. Ano sam ti aguray, ta talagang awan pa'y kwartak. Nailawan ang igatang ko iti abono, ti ibayad ko kumakin ka. Sapay la kumata mabayadang matan inton umay alawas manong. Kasapulak at talaga ti kwarta ita. Agsingsingir matan ti supplier ko. Wen, di ka madanagan. Saan ko nga itarayan na ita 10,600 ga utang ko kin ka? Ay namari, nadagsan ti parikot ko ita. Anya ti parikot mo ay Mari Bekang. Makabulan ng tinapalabas. Ngam saan matan abayadan ni Manong Ruel ti similya nga inorder na. Ni, kunak man mo iso tinapan mo siningir iti Mare. Napanak iti ayanda. Ngam awan mat ti inted na uray piso. Ay nawaw, apay ngay. Ay, parikot ko nga rod ita mare. Saan mat amabalin asublik ti similya tanalpasan ang naimula da. Bayam, kasaritak to ni nanang na. Bareng matulungan na ka Mare. Ay, huwan man mare. Agyaman aklaunay ha. Sa dino ti papanam, Nana Jesus, ha? Adalang mapan ko gatangan di tatirse na nakkaong. Apay ka, day? Mabalin ka di am makasarita kayo biit, Nana? Anya ti iba gamaya? Ti utang ni Manong Ruel kani kumarik abekang Nana. 10,600 nga minday jay. Aging ka kano itakat di na pa'y nabayadan. Ay nawaw. Hindi pa'y napalabas sa bulan day ta ah. Wan nga rod Nana. Inton sumaro no alawas ko Nana. Ngam awan mat ka di. Agparikutan ti gayam ko. Tasing singiranan ti supplier na. Ay una yan day ta Ruel. Ul-ul-budan na matpiman di tao. Day tangarod Nana. Amo na mati kasasaad ni Mari Bekang. No apay nga ul-ul-budan na payla nga kasta. Mala, bayam, kasaritak to day jay Arwel. Saan ang mabalay na kasta ti aramiden na. Bayadam no anya ti rumbang abayadam ka ni Bekang si Carwel. Ay nawaw, no da kwartak, di intad ko kumananang. Apay nga min aginastos mo ti ibayad mo kumakin kwa na iday. Imagakmat ka na kayo, ngayon gatang ko iti abono. Ay kat ipamuspusam ah. In mo lampi man ti similya nga inalam ken kwa na. Sa ita, di mo bayadan. Pagurayang paylaang garud mo di tao. Basol na mo lang ah. No hapay ngamin, saan na nagpakpakita ini? Ay unay matanti kasta ka panunutam. Di ka mabutang no makarma ka iti kastagar aramidam ah. Ul-ul bodang matipada mataaw. Itad ka ti 5,000. Itad mong tumat ti 5,600. Siguradom lang nga mabayadam day nga utang mau italawas. 5,000 lang ti maitid ko. Pasensyakan Bekang. Ni Ruel to ti mangtad iti 5,600 nga udi na. Okay lang nana. Tinapatag kat naka-advance kayo. At damat lang ang ti maitid ko iti supplier ko. Siya kung ti dumawat iti dispensar iti naramid ti anak ko ken ka. Saan nyo abasol day jay nana? Di kay madanagan. Saan kay matkit di akagura? Ay na, agyaman aklaunay, tamaawatam nakong. Palagi paktumanan ti anak ko. Tapno itad na ti buo abayad ti similya aginatang na. Agyaman nakmanan nana. Mala, agtugaw kayo pa'y atag kape tayo. Ay isaanan, adapay nga minlakad ko. Inton maminsan tulaangan. Di magasaklaan takayat ka makita iti personal. Oh, itad kong tibayag ti similyam, tapno di nakgulgulwin. Agyaman naklaunay. Agsardang kamat siguro na niya. Wan, tinapatag ka niya kat na itad mong tibayad mo manong. Namabalin, di mong dakdakamatan kanina ng timay papan iti day ta similya. Tamakarang-rang no sermonan nakmanan. Ni, aguray ka. 5,000 laang to'y intad mo manong. Kurang ti 600. Naitalayang ti kwartak. Unay matan, 600 lang, sinyiram pa. Ay nawaw, 600 laang ti gunggunak itinlako ken ka manong. Iso kumapay mat dayjay ang igatang ko iti daya pero wano gatas ti anak ko. Imposible ah. Ilibre mo tan aday kanyak. 600 lang mo. Kasano nga matibanog ko? Sa nabalay ta 600 lang. Saan ka mat siguro nga agree ka?
Kung man luminayadan ni Ruel, te similya aginatang na anak kao. Iso ti inyag na itay tatang. Ay nawaw, nagbayad gayam ng nakamisuot kamot dita. Wan ata kurang tinted na tatang. 10,000 laang tinabayadan. 5,000 tinagapukin ni Nana Jesusa. 5,000 met ken Ruel. Jay 600 aganan siya kuma. Di na inted tatang. Anya, Awanan tinaaramidak itay. Tamadlaw ko amasurun kanyak. 10,000 ti puunak itiday di asimilya tatang. talaga mo na dya tao. Naladaw lang arudan ti bayad na. Di na palagat binayadan abuaw. Anyangay nga rin ti maaramidan tayo tatang. Lesson learned laangan kanyak. Saan kun nga i-deliveran no agorder tumaneng. Nakapigpig sa amatan ti todo na. Madanagan ako nanan. Amangan ko nak no mapirdi nagtimulak. Ay nawaw, ikararag mo kit day asaan ang mapirdi ti mulam. Sa pala kumaananan. Sayang mo dyan no mapirdi lang. Ay gayam, binayadam ka day ti 5,600 na odin ka ni Bekang. Nalpasaw nanan. Nasayat mo't nga ron no kasta. Intun sumarunaw, sakbay nga agorder ka. Sigurado nga taibayad mo. Bawatam! Kumusta ti mulam, Ruel? Ang dalatamat na pirdi na na. Kasano nga rudan day ta? Masapol ako matangak manan na iti similya. Anya? Masapol nga agurdirak manan. Kasaritam tumanin ni Bekang ano kaya't nakalakwan. Mabalin ka di adda kayo ti makisaritakin ko na, nanang. Isaganang pa'y nga umuna ti bayad mo. Nakasaganan. Ore balor ti 3,500 laeng no adda. Ipadas ko ano kaya na timangtad. Gamno na truma iti inaramid mo iday di nakakaya talakwan. Awan maramidan tayaw. Uray agbalor iti 3,500 laeng kanaw no adda Bekang. Pasensya kayo nana. Ngam saan kun alakwan ni Manong Ruel. Amangan mo ulbudan naktumanon. Amuyo ka di. 5,000 lang tinted na idi. Kurang iti 600. Gunggunak kumati 600. Ngamdak sang gasat tadi namot inted. Anya? Pasensya kayo nana. Ngam awan ti maited ko asimilya. Makapatroma mo't nana. Awan pa'y ti kasukat ti bannog mo't. Ay naglokon day jaya taaw. Ti ko na kanya kat fully paid. Inulbudan na kayo laang nana. Jakon kayat alakwan ti anak yung. Ngamin, saan atao akasarsarita? Agbayad laang no kaano akayat na. No kasta, awan intad ni Bekang asimilya, nanang. Awad, Apolos. Ay nawaw. Pangalak nga rudan iti imulak. Agbirok ka iti supplier mo ah. Awan mat nga rod amok amang hinaklako iti kasya asimilya dito lugar tayo. Isolaeng nanang. Di na nga rod kaya't timangtad. Saan ka kanungamin at tao akasarsarita? Anya nga ita, awanan pangalam iti similyam. Kasano asaan at tao akasarsarita? Agbayad kalaeng kanaw no kaano akay kayat mau. Tidakas na pa'y, kurang tit-itid mo abayad. Ita, di na kan kayat alakwan ga po iti ugalay. Intun sumarunaw, agtungpal ka nga may no anya tinagsaritaan yaw.